Onog trenutka kad zazvoni Astra SOS telefon, počinje da se odmotava teška i mukotrpna priča onih koji su u jednom trenutku završili u lancima trgovine ljudima. Za poslednjih 20 godina SOS telefon Astre zvonio je 38.000 puta. Više od 500 žrtava trgovine ljudima dobilo je podršku kroz ovaj servis. Pozivanje SOS telefona samo je delić puta koji žrtve prolaze, od trenutka identifikacije do punog povratka u društvo. Traume kojima su bile izložene traže dug period rehabilitacije, razumevanje, prihvatanje i podršku okoline. Ta podrška često izostaje, žrtve bivaju odbačene čak i od najbliže porodice. Teško dolaze do posla, dane provode u dubokom siromaštvu bez osnovnih sredstava za život. Posledično i njihova deca stradaju. Zbog svega ovog, Astra pokreće kampanju prikupljanja sredstava za urgentne potrebe nekadašnjih žrtava trgovine ljudima i njihove dece. Sredstva koje sakupimo biće namenjena namirenju potreba koje su same korisnice izdvojile kao prioritetne. Pozivamo sve humane, angažovane, odgovorne građane i građanke, kompanije i organizacije da zajedničkim snagama pokušamo da žrtvama trgovine ljudima i njihovim porodicama makar u nekom delu olakšamo svakodnevicu. Vratimo veru u ljude, zajednicu i želju da se čini dobro. I da im poručimo da nisu same.